Mizo fight game chane lo thli thin tu te ama sain zawain chi bai le ve kule tu tum kan video ave thung chuan UFC thli thin tu ten khum zo thai to lo tura an ngei ni mek UFC huang chung record ro pui tak tak la ding mek ta chung chang soina karon nei vele thung do na tun hmalam le tun hulam thlenga UFC fighter te record ro pui lo siam to ho karon soilan tur te hi na kin zela tu hian nga ni ran lu alan thei tang ti zo na laka chana om thei te chu clear tu telam chan tura karon da vele thung do na ni ole mixed martial arts huang chunga in alien ber mai khovel ram sang sang atanga mixed martial arts fighter traber bar def one cover train UFC lama khum thei to lo hial tur khapa an nge record do puilo om to te chung chang kan soi chho vele tur khu hon nan Brazilian fighter serang tak mai ni sang ni zali somnga pasrin sat mai UFC Middleweight champion nia record siam thei Anderson Silva record atagin bul yan tan chho vele donia October ni sompali kum sang ni parukania heng hun laya UFC Middleweight champion kongren kol mek tu American fighter Rhys Franklin le akol lai kongren chu saktum tu Brazilian fighter Anderson Silva te chu UFC 64 main event ta anin machon heng hun lai hian Brazilian fighter Anderson Silva hi kumsom thum pali lai upa ani towa a professional MMA record ta ngei po trum som paruk chak le trumli chaklo nei mek nin a professional mixed martial arts record ta trumli chaklo nei to Anderson Silva hi record thatak nei mek fighter ti han soi chi ani lem lo amara chu hnunglama thilom te da thain Anderson Silva an malama panzel UFC Middleweight champion kongran hial chu theiturin Brazilian fighter hian kong diklam azo chho UFC Middleweight champion kongran in chu na boruaka Rhys Franklin nen anin machon ta chiat chu kong engkima Anderson Silva achung nungzok Brazilian fighter in keji somria pathum huang in anla Middleweight champion kongran sheng turin hun rai amolo round khatna lai holama Rhys Franklin na satakin anor nuwa akhupin Rhys Franklin chu na takena dawa fighter pahni te in suala a title hum him ngei tumtu Middleweight champion nelai American fighter Rhys Franklin chu talboy zuin fight ti top zuani round khatna minute thum le second samnga pakwa fight ti top felnin knockout mangin Anderson Silva chaka Brazilian fighter in avai khatnan UFC Middleweight champion ko hena sheng fight zo octagon chunga post fight interview Anderson Silva chuan UFC hi katan chuan kain ang mai ania he event ti thangtu ni tur hianin helai hmuna hin karon kala athei angarai chu chamrang katum ngei don ani tina soi Brazilian fighter in alo soi lok to again UFC Middleweight champion kongren Rhys Franklin laka a lo chho ni ta cherin ni sang ni zali somnga pasri ngot mai Middleweight champion kongren hum him theitu ni na record do pui tak Anderson Silva hina siamta tun thlengin UFC Middleweight fighter le weight division danga UFC fighter dang tapoin Anderson Silva an champion kongren akol rei thei zong bel khom ni sang ni zali somnga pasri record thi anron la khum le lo Anderson Silva champion hun song hi kumruk thariat le ni som ko lai mai nin hun rei tak UFC Middleweight champion kongren akol nuwa July ni ruk kum sang ni som pathum khan American fighter Chris Weidman tu ma chu sak thailo ang hiala fight fans tam tak lo ngai to akol lai Middleweight champion kongren chu a chu sak fe ta ni Anderson Silva an kum sari don mai Middleweight khuanga ro are lai khan tum som ngot ama chauto Middleweight ta fighter thatak tak talaka akol lai title ahum him thaya Chris Weidman alaka achak lo ma jong khachuan ama han king zo theitu Middleweight fighter housing khan an omlo ani ber mai Chris Weidman laka achak lo chan hian Anderson Silva hi fighter upalam kumsom thum paret upa lai alo ni to tiero UFC fans chuan an la thei ngilo tlang wa me tun thlenga UFC Middleweight fighter jinga ro pui baramitam takin an ngai Anderson Silva record hi ni sang ni zali somnga pasrenia he record khum thei tur hi nakin zela UFC fighter ta jinga hen anon omle angem ti chu fight fans house na anita tun din muna UFC Middleweight champion dilai khamzat chimaya pohian Rikas Duplessis nia Middleweight champion kongren a chen chau nuwa thatar lok me ni ko hian Son Strickland alaka avai khatnan a title hum him tuin fight anei don chau ania khamzat chimaya fi lo chakta poni se
Anderson Silva an tum som title defense alo nei to la ni sang hing zali som nga pasri anei mek na record khachu aran khum thai beginner in namtalo UFC weight division pakhata title defense nei tam record tum som pakhat ngot title defense nei thai the mighty mouse Demetrius Johnson record ropui lo siam to lama I han hoi chun zam vele donila UFC fighter de zinga Demetrius Johnson an keji som nga pathi huang inelna UFC Flyweight ta kum sam hi som ni September thla khan Joseph Benavides in UFC Flyweight champion conference masaber ashan huwa akol lai title chu tum som pakhat te mek mai a hum him chun zam thai UFC fighter ta in elzinga weight division niamna berla fighter rang tak tak ta fight ne na mun tur ke som nga pathi huang Flyweight in elna UFC lamin an bo se tangin Demetrius Johnson hian kuma chungot mai tuma ne lawin kum sang hi som pathi skum top September thla alo lo chwa to UFC Flyweight champion conference a hum him thaya na chin maya kan soilan tak Anderson Silva an weight division pakata Middleweight in elna tum som title defense alo nei to chu UFC Flyweight aro pui takaro lorel to thin Demetrius Johnson hian a khum thaya chuti rolin Demetrius Johnson a champion thei hun chu hi ni sang ni zali som pathi ani ve thunga Anderson Silva an title defense alo nei to za chu khuma se a title hum him reizong ni ero a record hian a khum big chong lawani the mighty mouse Demetrius Johnson a title defense angzat tum som pakhat title defense hi Johnson sa champion title defense zat tum som pakhat nen in zat chema se Johnson ero weight division pania a title defense zat belbo mani wangin UFC weight division pakhata ro chuan Demetrius Johnson a record lo siam to hi tu naya fighter how te zinga tu man anon la khum le talo UFC fighter te zinga Featherweight Alexander Volkanovski an champion ni chunga ro are lai po khan tumnga bak title defense anai thaibi lawa heng baka UFC lightweight champion hlui Islam makhachepan tumli title defense anai nuwa weight division danga ainson lea mani weight division na rei taka rorel thai tun hai chho fighter te zinga kan chho tamek lawa mani weight division na hun rei lo te aro anrel to chuan an weight omna sanin weight division pania champion conference lo choi fighter tu mai te boy hin an tum chho tran me gani Demetrius Johnson an ne taka kumnga chung rorela tum som khat ngot mai title defense alo nei to na recording me khum thei tu ni chu aro pui khopang la UFC chanchina title fighter knockout rang ba record siam tu Irish fighter Conor McGregor record lam I han soi kai chho vele donila UFC 194 December ni som bani kumsang hi som panga khan Las Vegas Kopuya MGM Arena kumsang hi panga atanga ne lo la tong lo UFC Featherweight champion nilai Brazilian fighter Jose Aldo le McGregor te anin sual UFC 194 main event Featherweight fighter pani te in sual tran ani atanga second sam pathum nalaka Conor McGregor akutum veilam dongtu Jose Aldo atlu tarup mai thang khat lian te mak mai ama han ne theitu tong to lo ma se Jose Aldo chaklo na chanjana Irish machala Conor McGregor an aming acher an satya mai lawa UFC chanchina title fighter knockout rang ba record ASEAN zanani press conference atang towa fighter kolle media ngam MMA Conor McGregor an nasataka Jose Aldo avonain Brazilian fighter achi dang lam ti lo ruala ni lo Conor McGregor an knockout dan to lo soi lok to ang chi rang takin ama ron pan tu Jose Aldo chu akut veilamina lo neka octagon chuada chiang takin Jose Aldo atu sop kum som chong ama ne theitu tong to lo Jose Aldo tan second som patu chung lakin ama ne theitu Conor McGregor atong tharta he fight hi UFC title fight knockout dang ba record kan lo mu pha na alo ni tapok UFC title fight bika knockout dang ber Conor McGregor record khum tur chuan title fighter in match fighter rank 10 second som pani chunga an match fighter te an knockout ve thai angai thung don ti na alo ni ta he record po hi awesome taka khum thai ani mel talo ole UFC chanchina knockout number ni na hau mek tu Jorge Masvidal record lama ian hoi chun zom ve la donila UFC 239 July ni ruk kumsang ni sabu ko khan UFC welterweight huanga American fighter pani Jorge Masvidal le Ben Askren te UFC 239 main card tho thumna anin machon fighter pani te in sual antron chi ta mo tia octagon chunga
Amading Ben Askren lampanin chak takin Masvidal chu octagon chunga tlan phei Masvidal take down tuma Ben Askren lo kon lai tak chu Masvidalan akhopin nat takin atawa chuata atluk main Askren chu ni khothelwin normal Masvidal amachon ma a professional career ne lo latong lo wrestling in el tur ni se kong engkima chungung jok tur Ben Askren na theiturin Masvidal ata second nga atoka UFC chanchina knockout rang ba record a ming alo chuang kaita Masvidal record ding lai khum tur chuan octagon chunga fighter in lan atu te tan po referee in fight tran ati vele arang thayang bara mani machon fighter te che dan tur chut lok chunga nat takan nor ngala second le chunga knockout ne nge alo ngai don ti na alo ni vele ta a tu nge he recording lai hi khum thei ta ang ti ro zona chan mei harsa anita knockout dang ber record siam ani zo a interview ani na pho Masvidal hian arresting thiam na machuan tu Ben Askren hian kalaka take down nei tumin miran pandon ti ka sia a che dan tur ang che lo che khal tur hian tum tam taklo zir lok to a ka thilo tling thei ta ani te na soi Masvidal an athil zir amang tangaya record siam tumin fight machan lo ma se chan lo khana record ropui asiam ta jok si ani ole UFC fighter submission rangber record chal tu UFC mai cha fighter shiat lo bar pol Ronda Rousey record lam yan hoi chun jom vela donila kumsang ni som panga February ni som ni paretania UFC 184 heng hun laya ni lo latong lo ve undefeated major fighter KG Samruk pakat in elna huanga champion kong ren kol tu Ronda Rousey le a title kol lai chu sak tum tu Kat Zingano te anim machon fighter panita in swal tran tir phata tangin major fighter panita in swal mo nam ngala headlock tuma Kat Zingano in Ronda Rousey lock be atumna tangin rang takya tal sokin Ronda Rousey in siam ram ngala athiam MMA a signature armbar mangin din hun thalo zo ka Zingano chu armbar submission mangin fight tan atanga second som poli nalaka anhe thai title fighter submission rang ba record second som poli chak thai ni na record asian chunjam ani Ronda Rousey hian a fight nei to zinga submission manga ne na alo chan to na fight second za zong chu abana ta tu chuin azia kai tira chung achak na chan to ho second zat abana ta tu chut kai chinga chuan Zingano ka submission manga ne na alo chan to na fight chu ala du barani UFC fighter ta zinga submission manga fighter tam tak ne na chan lai kan long to thina atlang puin submission atem nei tur chuan hun an tu vele mani machon fighter te in rin lo lai tak te an omrem lo lai tak te ton fu angai thina wang te in title fight anga phei chuan second sompoli chunga submission nei chu thil har tak tur nia hei wang hian Ronda Rousey record po hi record khum har tak tur ni tin soila kan in pompui tlang thei ngei na rin nom ola UFC chanchina fight nei tam ba record siam tu Jim Miller record lam yan hoi chun jom vele donila UFC fighter zong zinga tun din muna kum sumli pani na mang mek Jim Miller aya UFC fight nei nem anom lo kum sang ni priat dei to kum som ni pali mi lek ni chunga UFC fight nei tan to American fighter Jim Miller hi UFC fight nei nem ba record tum som li panga fight nei zo lim chunga UFC fight nei tam ba record siam tu ani satli alawa UFC chakna chang nem ba record tum som ni pasri chakna chang thai record siam tu ani le zel bok UFC promotion lama kum som pare don mai fight alo nei mek to UFC organization lama inland fighter dang te roin so rolin kum nga atanga kum ria chak ta fight nei thei thung fighter train khachu an in liam wang tele an kum lamin upat lam alo pan to thina wang ten kum som po inland ting thei lo UFC fighter jing tam takanam Jim Miller ero UFC fighter tha tam na ber keje som sari in ala huang lightweight ta inland thin mani se fighter lo UFC organization a kum som hi don mai fight lo nei thei to fighter dai rai ania a record khum thei dur chuan kum no pangte UFC fight nei chau ha langai dona tu ba ka UFC lamin contract anti top sak tok lo tur khaba fight nei chau char charte angai don ti na ani UFC tum somli panga fight nei to tum somnga fight nei tlim ngai tum Jim Miller record hi chu tun haya UFC fighter jinga chun khum tu anan om nai donin alang talo ani UFC chanchina tun din buna record pali siam mek tu
Brazilian fighter Charles Oliveira record lam ihan sai kai chun zom chho ve la donila mani me IBMF belt in chu na fighter Max Holloway ne tu George Dobrons Oliveira hianin tun den mana UFC tum som pasri lai submission pangin ne na achang thaya finish tum som ni pakhat nain performance of the night manas tum som ni pakhat le eli som sri huang UFC lightweight in elna chak number ina alo chang to a heng ta hi UFC chansina record do pui tak tak vek alani Oliveira hian kum sang hi som dai to khan UFC fight anai tran to a Jim Miller kan soi tak ang chia UFC fighter jinga dai rei ber pole fight nei nem ber pol alani a UFC hun masalama featherweight lama fight nei thin ma se UFC lamin fighter theina sang nei nia an mulo no a contract anti top trap ma se lightweight lama fight nei turin Oliveira hian ari na sana kum sang ni som pre tanga kum sang ni som ni phni kha atana kum that kuma achang chho ani mai lawa hemi hun chung hian tum som khan set mai azonin a fight nei chho zong zonga nena achang chho thai hemi hun chung hian toni Ferguson te Michael Chandler te Dustin Poirier te Justin Gaethje te ho UFC lightweight fighter traber ber te chu submission mangin an ne 5 vek thai a recording la hi tuinge khum le to chongang ni ti tur khopa ropui in Brazilian jiu-jitsu thiam tak mai Oliveira hian UFC record ropui siam UFC knockout nei number Derek Lewis record lam yan hoi chun zom vele donila UFC chanchina mani ho chon fighter telaka knockout mga chakna chang thei tamber tum sombruk knockout mga record siam tu chu Derek Lewis ania UFC heavyweight fighter palian fit tukle inches thumzata sang Derek Lewis hian Alexander Volkov Chris Daukaus Curtis Blaze Alexei Olenek tele Blagoy Ivanov ta ho knockout vek thaya keze za somni don lai merit mi hang fighter palian kut thak na MMA Derek Lewis ko tum chiang taka dong tu ni chu thil cha kam lo takani tun din huna UFC Derek Lewis ala retai lo bok nen knockout tamlama a record tum som bruk knockout mga achak mek na recording lai hi zia belin ala chho ve ze lawang ti soi thai ane talo tun hai chwa UFC fighter jinga knockout nei nem tak kan mu chho mek Alex Pereira po hianin UFC B ka chuan tum sari chok knockout ala nei ania hetiang ani chuan knockout tamlama Derek Lewis recording lai hi tuna ri chuan khum tu anom main arin vele ta chong lo UFC fighter jinga ropui ber ala nia tia UFC fans number 10 a chanchin an lo selan to thin Johnson sa record hian atop ihan khardonila UFC chanchina champion title fight nei tamber Johnson sian tum sari ngot mai title fight nain UFC ani ang renga title fight nei nemle hati za tam title fight chakna chang thei an la lo ni kum san hi som khat mars ta khan Mauricio Sogan nein UFC chanchina champion thaino pangpani turin kum som ni pathum mi lak ni chungin John Johnson UFC light heavyweight champion ko hen reng thai Rampage Jackson Lieto Machida Rashad Evans Vitor Belfort Alexander Gustafsson Glover Teixeira Daniel Cormier Anthony Smith Thiago Santos Dominic Reyes te hol ka light heavyweight champion title fight ne akol light title ahum himnuwa UFC heavyweight huanga fighter palian pani Cyril Gane le Stipe Miocic te laka ne na achang le thaya ama chan to fighter thatak tak hautan ngei po John Jones me chu hansai thluk zo rolan thin lo John Jones hi weight division pani belkhoma title fight tum sombruk anaya tum khatte ma tloma nei lo chu soilo 12 to 6 elbow aman awang chawa met hamilton 9 fight tuma disqualified to Johnson sian a career tu ma ne tu atong lo ni Johnson sa UFC title fight chakna chanza record po hi UFC fighter dangkan soilan tak te ang thawa khum har to record do pb kani ole clear tu te video kan ti top main king kan soilan tak zong te khian tu record hinge khum ve mai thei tor fight fansen kan ngai nia eng record ber hinge khum har ber tor kan ngai ni ta ti te chu comment section lama ka video lo ngai thatu fight fan zong ta chan tura karan da ve thong do ni eng poni se ka video lo ngai thatu zong te in zawain hun man nom la ve kule